bi ama wo so wate make sure so be Koowaa dwumadie eye adwada ekosi fiada na be ye dedede mu host Diane na me dey vrem Ewodifo ene ewodifo odifo na yebo awemfo ba da wote se wo falumba metabo ni din ono ene na mebe mu akọ na akotie na num asem simape na wahunu se upe baabi pa upe difo bi de ho akobata no a yewadifo mu ahodo minimo hawo kore hawo ohwe abodamfo wa ha ene yaba ha obehunu ni nyina moborofo onibie abana basa so na ene gi se mewom ne se o yare na aba na kache ha ono ama baabi a wobeda na amoduane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne ntiase so koso na wo pepe bia kompai body a e jape kurum ene wo se woko adiji se bewom ni se bosumi bia ye all 91 ti bia wo hye bia wetima prepare na wa baby bosumi bia ifia da to so mienu na wo ye no na fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra ya frame na ye bo a odifo awiemfo ba me wo jape kuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa media medwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka wisia mobro wafo oli ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nya gidie se Obama na se wanka se mu problem na be dey e be soko gidie ni mu a unso kristo nya twase obi o dey o wogidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me sisi a wo hwe me no wo na me no wo kasa asem no bra ani achinyi difo ho ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba e be pie me so no ye ka che wo be yo ho na be ju nsem me hewura mu ba bi na de beda ahoto be dia ba bia wo beda de wo betena aviane a wo bedie wo die wo ni hweku amese wo de bera enye chinyi bomodin abra na abedu ha wo behu nyame anim nyam ene ne kese me number wo hwe machira kwa de nyam ye 0243 35 65 83 bra na abedu ha wo behu nyame anim nyam ene ne kese amen. I am the nation's uncle of our Bishop Lumba. Home estate and broad factory. The power bobuano. A big biara sabi opesa umrefie. Now if you my boss say be, now we say yes. I'm part. This will be fee. A home estate and broad factory. And a dead sir and ye everywhere. Where estate are a woman say so boom in the friend now. Yan ya dano. Ya poama baby. Ebia no near daje. Ebia woman on it or a control. Oh, prepare yes, we are talk. Because when you will be a near. Uba be see a home for so ya beboa ama estate tiapo yenim se sika pa ya yenim fifire hu asem bible so djuma yeni bia na katu asem e moduma yenim fifire me wona woni senti no wo for me am ko gina ho be bia ye si da e hwe hu se ya the blog papa dey si cement akodan se ba ya wo to a unu hoda there are a lot of estate okoto a enje ne nsu aminu ato okoto a enje na enho apurugu ade ye gina ebe se eniem ekotote amodini bom ede ma se woto a ehon ni munyam hye ene hu nhia ebe ye dia nyame nhia se wo fa number na gu ase na ne home for edins awoso eye home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone wo Ghana open prota dey prota eni echi prota eni ba bia traffic wa enu ntini efre home no efiere ye dia brought bia wo pe wa santimem ene nkura atwa ho ahia de ebentom ne aboa na yama wonsa akabi ne dia efre se ye se gina mo hene ne ye list bi bia de man asase kakraka ya mitwa che oni nyina asase kakraka ni nyina eda tech he ya tech kuma se tech he ya tech area he ya ne wo brane ma obia bo nso da form afenso what brought ni bi o amanane otimi mesi fienzi so sanse uni obi a wogini di udi skamba busuafo no mbodi enamfo power wo fa mi gina ma wo se
bra home estate and block factory hwe your company no on company kese and na hwe on workers no be a boy adwuma no wo bana ma ye order so fa me 20,000 of blocks ye calculate near the home boama wo tua to account so ni a show 2 weeks 1 week 1 month it depend orders ayewo e bi kra baba na otira ye na order bi ani ho a ene ne ye ma be 3-4 days ye be twa blog no ne de nyina egu cars mu ne de akogu plot ni so afi wa pro bi a wo gini di se o ma we se egu so keke na ye hu video di a kire afi wo say indeed wo do ho abokupa in fact so twa blog no gusu wie mpo ne de ko na wo gi ye di a yetimi gina je wo dan plan ya say si fie ni type a wo pe di amount because ni papa enho enna ne anu kwan ye uyo odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ye be ma ofie ni bi efe nso wo fie ni bi upese nkofo me han uni ba bi de fa fabra ye bo ho dawudo de ma ye de ama han e de ama na bibia akotote de ama open dan han singing room self contained dobro the time bi a ope bi a na besi eye home estate for so ye be di wani e de wawuda ba bi because we are from home so we believe home brefie na bra be di oni brefie be bossese brefie be transas brefie e be hand na wo ube ye hia the number de gu ase no krase munti ya hanu se obi e di nsawoso obi e di ni dwuma wa ha e jama sase pa manso na ho ye man dampa ahmodini wo e man blog papa servicement akom usa ye ho a wayera friend na ye no ni nsawoso makra ba home. I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and block factory. Tabawa bubuano. Obi biara asabi opesa umre fie. Na afi uma bossa sebi. Na unu say yes. Ampa esumi fie ni no. Eye home estate and block factory. Ene yede sa ade ebrewo. Wo estate a ebu mense isu bonkum ni nifa nyina. Yenya ne yeda no. Ye boa ma obabi ebia na oni adaje ebia wa amanone o wa control o previa yesie wi ato because unyi obi ani a oba besi eye home fo so a ye beboa ama estate tiapo ye nim se sika pa ya ye nim fifire hu asem bible so oduma ye ni bia na katua asem e mo oduma ni fifire mi wo na mo ne senti no wo fa me ami ko gina ho bia ye si dan ehwe hu se ye the blog papa na esi cement akodan sebe ya wo to a unu wonder there are a lot of estate okoto enje ne nsu aminu ato okoto enje na enwo apurugu ade ye yegina ehese enye me okoto te amodini bom ede ma se woto ehwo ni munyam hye ene hu nhia ebe ye dia nyam nhia za wo fa number de gu ase na ne home for edisa wo so eye home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone wo Ghana ope proto dayi Prota eni echi prota eni ba bia traffic wa enu nti ne free home no efie ne ye dia prota bia wo pe wa santimem eni nkura atwa ho ahia de ye betom ne aboa wo na ya ma wonsa akabi ne ye dia efe ne se ye se gina mo hene ne ye list bi bia de man asase kakraka ya mi twache oni nyina asase kakraka ni nyina eda tech he ya tech kuma se tech he ya tech area he ya ne wo brane mo bia bo so da form afenso pato plot ni bi o amanone wotimi mesi fienzi so sanse woni obi a wogini di wodi skamba agusuafo no mbodi enamfo apawa wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe your company no on company kase na hwe on workers no bia bo adwuma no wo bana ma ye order so fa me 20,000 of blocks ye calculate near the home boama wo tua to account so ni a show 2 weeks 1 week 1 month it depend orders ayewo e bi kra baba na otira ye na order bi ani ho a ene ne ye ma be 3-4 days ye be twa blog no ye ni nyina egu cars mu ye de akogu plot so afi wa pro bi a wo gini di se o ma we se egu so keke na ye hu video di a kire wo afi wo say indeed wo do ho abokupa in fact se o twa blog no gusu wie mpo ne ye de ko na wo gi ye di a yetimi gina je wo dan plan ya say si fie type a wo pe di amount because ni papa enho enna ne anu kwan ye uyo odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ye be ma ofie ni bi
efe nso wo fie ni bi pese nkofo me han uni baabi de fabra e bo ho da hudo de ma ye de ama han e de ama na bibi akotote de ama open dan han singing room self contain dobro de dan bi a open bi a na be see your home estate for so you be do ani e de wo da baabi pa because we are from home so we believe home brefie na bra be do ni brefie be bossese brefie be transase brefie e be han dan na wo be ye hia e number de gu ase nookrase munti ya hanu se obi edi nsawoso obi edi ni dwuma wa ha ejama sase pa amanso na ho ye man dampa ahmodin gum e man blog papa se bisment akom usan ye ho a wayera fre na ye no ni nsawoso makra ba Kalari sama ya mama chio ya mama kwaba Edmo bako jume deso Koowaa TV efisa breya ekosise no woche ebebo ye bedo obaade na se efisa na domono ayekese ewoyeso wama moja eji efusane ewoyemu a na ye de na sida ye de bema no sanse abrenyi na oye na nadoye ewo ho emayeda minim se jidi ni bi age me se amen enye ahofe enye sika enye position enye DB cry na emomo na daroma ene ye de toso aduenu so ewo eye June busula kaka crazy na bosume no abanawie ya anasa wow bidini Diane edu hine efisa break question wo twebe body yemfa seda ema ya boafo abre biara wonum egibre na wo mo eso yasne emiedi ko jumedi ebrew as the PCA and comma CJ Fashions kumasia mekom ena ojibre ehye matade anope and also open local fabric clothing ako event bia outdooring party bano wedding what have you friend no was 0268 505021 0268 505021 ofena osi atade bia opisa wo hye no waye krado say obepam ede ama wonso no wakomatimi atoyem ho ayefefefe wodura mekoma HFM Junction and the billboard no esi opposite Odani Sports and Tafo Papa Lens Rub and Vanyopa eho and be home man CJ as that and comma a OD4 na na yebo a Japekom Papa Machio umpomuti say minim sa dominate waji Mrs. say ohoye Papa se bra Japekom odi shebi anadwin mo kano ye no ma basa papedano obeyo moa sebi son e mobrowa enyanka e kranfo one mu nyina papa se tabu one mu nyina na fa wo bra Japekom na obeye wo mo emwa obedidi amomu biedi obamum bibi se ahye akata wonum adeja so amanso hu say you adoma chede no obo ade no e de ache no enti sade we nyina oya enye ne ya ne numbers no e na eto ade ncheche e wo screen so no fa na woni ne ntwetwe nkomo emwa biara ode be domo ene anope o se ba bia butu obi an se wontimi mpo emba Japekom a friend no ono akasa ebetutu anamo na wabo pne ba bia owo bia anope ye da na se yen fast dey bi o emfama home estate and block factory almost say open blocks e dey siwadan ya pabedan wo mo omema obi dudu obi a open no wo maye krado wo mo so mo di bi be somo som papa ebi ana pabedan ya rent wo mbeboa wo amonya fefefe atlemu akoma to yem sanso na pese auto dining store wo be payment plan amount so usika no ensumpa what teacher na kakranka na wo so wonya baby e dey wuti ato asasine de baby a wo sasine go no e kama goni na kan asemo say their lands are not located in a waterlogged area. So trust me, when they give you a land and of course you build on it, you are free to go. You will sleep and sleep and sleep and sleep when it's raining because you don't think of anything at all. Call them now. Their numbers on the screen and then talk to them. They are also located inside Ahonjo. They are in the same building with Koowaa TV. So come here and talk to them. As I'm brought from Astatiano. Well, when only Abuafwa one more asayasni Emma Yedi Kojimedi Ebro. Me director Yochunozo Sanso and executive producer for the show Ras Samda Kuzo mani famous one more and MCR one more making sure say you be bound from fefe jeje ama one sono when you be ashe enzima fwa omo ehwe na miso azo ama biza ba ashe uncle shine wakpoke nu en biza be mu aba ashe da ba se ke be chusi Koowaa TV microphone fanti for no se me da hwana ase da anope we choose yen na worship when I worship what cry dey supreme azina no ye the one na ase my motivation for you is as simple as ABCD
I don't believe for baby say situation. Or for and I no pay. You started to other for week for situation be out. Obe falling within. No, just take it as it is. Take every situation as it is. The bebo akwemu biara. Si biara obe komono. When he say, you say, and you have to move on. And but what am I say? Obi oha okwoti bia bi mu a no ma sat bia no akele no abana boto o se me pa ne aye mi say no, it is life. Bibia etimi si e wo wi ase. Se bia so ti awade ase a wawade betimi egu when you don't hold it well, when you and your partner are not compatible. Awade no se bia so enye Sebia so me empempo and I want you when the relationship doesn't go the way you want it, not break up about take it as it is. A juma na ni obi here or see and then no men percent over to us to be and I men percent we say take it as it is. It is normal. When you say bibia etimi si e wa brabom. Ti me tell say me ye wa juma na ka che me say post kakra. Hey, me da say that is what you want. And I will gladly do that for you because you've not ended my life. you understand? And I did am there say me say be a son say be nya do me ye wadwuma mpo. Na oka say kotenan chen kakra. Say be na minim say nya bone kwan so. Me nya bone me nya hwene be wow decision. I will embrace it because you've not ended my life. I still have life within me. So can't I look for another job? Bisa ho sa. If you wadwuma say, if you awade abasbasa if you answer you on private person, if you answer you, put your one young one, and so and find answer. And find you no more basa, but tell yourself that I have to get up and look for another one. You baby, yesterday, call baby. The situation be over falling within you. Embrace it first of all, and then take another step. The motivation that me dey amount no. But if say eradiadom. Kakra maka chawa no pay. Wo be sore fu keteso. Wo be prepare wani mu nsuo. Sebie so wo ma be ma bi a wo so no muntina bi muntina bi sa wo se ne ma me owo ne ma wa na. Enka so ba bi nti ene me nu medre we no de oba we pada me. And so what? Is he the only woman on earth? But what am say? Ready shall be great. Get up right now. Look for a job, look for a new girlfriend, look for a new husband. It will, you know, things will change since you have lied. Bishop Akwaba. Yeah, good, Diane. And then say about. I mean, I dear. This week, can let me call no one. Oh, okay. Your munina. Yes, Regina, and say, I said that your body, dear. Danny Denina or near 18 years. You're a day, you know, Yana F. Yes, or any one home in a son near Clear. And the choir be seen at Diane, who can you say, situation you and public cumbiano. You won't say, Sana, I was saying, no, I found a son or calling. A yes will become once and no kind. A yes will be say one or say, a yes, you did. And you did. A yes, see a forward, you must. And a forward, this one who is only a man in an Anastasia at a chill. And a meeting because will be our committee. Why should I commit suicide? Because when you mean the bed, my grandmother, one jump from the foul. No, didn't say unquano. What you are saying, a free now or Obeba? Yes, actually, we are near my yes, yes, the idea about who to me shares any munyam situation over Jatum. How are your address? Oh, yeah, change situation now about so on. Exactly. Banasa, we couldn't do for. Yes, will be as and the foot to out the other. The mood to. Na omumfa no mfentua na mo bebo wo obane de wajawo or reason dia wajawo na sa situation na so ni twa se esi gitum na ka kire ne se okwa wonko it will be our part of your life. It's not part of your story. What you asem na say ntino obeba be frem kakra bi no okko aha na de na ka abakwesem ne mu destiny no na wo nka ho enyi tu ya ni ko hwe ya chi a wetmanya branti wetmanya baba bi obewura wa bra bombi eja wani je mo sisem so no ani me ni pa that okọ ya na fe no je se me man no kura wa chi a onya ma ya na se wa ba nti wo hunu sa na ma no a ketua bi e be ma wani je no be sa ase no ano no no ma na be kenkon wa bra bo so nanso wotwe ho ketua bi a wo chi situation tum se adwuma ne nse ya
uji tumsa wale ya nse ya uji tumsa namfo ne nse ya anka bia papa enam kwa so ebeba tinia wo hwe esisi na bomobuo because of ade bia esienti on sole se ni aka ye on sole waka on kanche no ho anopɛ sɛ asɛm adan ade ba na kasa akyerɛ yes ye ensi na ne aka akyerɛ me bɔ me ho ba no hwe sɛ 2 months time 3 months on sre mana braba ono abɛka sɛ wo kanche na me nhyira mo pa yeah radio mana kwaba good morning yaba I'm on for so ho afi so me de to so that's ho afi pa ye mo bibia che ne adwada no pay de oba de asese odi asi na otwe fufuru me sure se na otwe nko na wie na ye share the month of July erade ayade kakra odi e ko 2022 mu ano pay woni pa bia ntia se situation ye part of life said you would be a situation Canberra born now about life ma ejina said you so and a mouth me move on and answer mouth sound what you are brabom said you know of a king or how beba mani beba na say na wo so mafa o ma eno ahyew so say eno abenti abrabono akona wie ya na answer endi ana so we say adwene fruit trim say o be ma hwe ase anya na wie ya no dia wo be ko anim obe sound so sorry enti e kan kire obi ase situation bi a wonam mu mprempre no erade enam na ba wa so hyew nkran ne adwade ise na wotwi mu sorry wakwa ne ka kire wa hawo ni se enya na ode ma brabo ba wie se erade ti ase de a enya na betimi an de me life enti free ne de komede tumachi na makomanim na wo ye ne saa eda bi ba be ye story di ama no aka se mi wrati bi ebi m say you na me tie dan ne kri o mu hye mi nkra me sorry no enenne erade ne maba bedru a to bi biara enhye no nkra ne enya wie ya no ko wanim na se de tie bia oba de tie ase de a obehye no ho anim. All right, you're so cry. You're streaming live on Facebook, Koowaa TV GH. We're live on YouTube, Koowaa TV. Samdaku's initiative, Samdaku's TV. We are also live there. So if you're watching us, we beg of you, just share for us, okay? You comment at the comment section on Facebook. You like our page, you subscribe, and then of course you share for others to be part of it. Well, quickly, my first story making headlines on today's Koowaa Show, and I say, I brand here and say Manasseh, so ekuso ekasa sebi nyado. That was social media no eso. Na there okay nyina so tumu so no there obi keys and so far ofili say wonya papa no the wabe to ho and na wahoro wan adia na that sorry ya Manasseh the Bishop Daniel Obinim the na ba be kan asofa onu fi say wonom fake yanko te Manasseh Mahu se mo wie ya yankwase wie ye Obinim mo wie ye ayankwase wie ye wo wi ase ana mo dwene se mo ye nipa mo beton papa mo beton suo mo betoton niema manipa mo beton calendar manipa na mo ka kire nipa se no mu na nkwaje wo ene mo mu se mo kwa atwa mo ho aba asore no kwa maguno se abro so family church asiampani wasieto small boy kwade Obinim small boy small boy wani ben yoku me Obinim ni yoku ni ene yoku so na ko Obinim wono akwaje akwantere Obinim small boy anu kranti ye wunim kasampo Obinim me so microphone ma me de oyi begu apampam na ma bompa ya mawo small boy na akura ketewa we de na dwena be bu nipa o se de ni ma ya soro ha wode da ho no ode na dwena be bu nipa obenya access owie no be jimi ne ho akire mo osofo mu atimu gira sori dem mo aka nsem a wo kan muntie bi ne yankobra muntie bi nene wo sika awo eba kra bere ubenya eba doctor bi obe Kumasi asole doctor
Obe Kumasi Asole, or say Papa, your announcement, man, and young girls now. If you were teen age, any 20 plus, no. Kusia does, sa girls, no. Kusiano, sa teen age if 20 plus if one. Kusia does. When they bear my die, I know a young. Kusiani good. If you come from the hospital, near trauma woman. Send if I in the neck, a child 2 weeks, 1 month. Muslim Kusiana Sato, now paying the brain. Tomu maybe no more 30 million, 50 million. That's a mega announcement. Mahu se mo wie ya ye nkwase wie ye. Obinim mo wie ye aye nkwase wie ye. Bishop Daniel Obinim ene e ko hwe no. Mana sense mo a o de atija no ebi ene no. Dan ensama manasi kenyina da meka se litire ni kon so fu yi nya be ka che no aka ogana ha ama na to mabo ama o de nya ho abukira akotena tu peja bibi enye news biem ko do binim tie subanya no owom ni ade no obi enu asabi wo se okura nyame honhom a onim se na papa ni tosi ni woni amabi ya twene se ne abasa kana di kura be gina mu a ya hu se odi fo woni amabi bibiri ho abe pacho etwetia otin baabi bisa akopeja wi ba emfa he mre Ghana fo on waye nipa watu kwan ede na onya na kontuom a se Ghana de toto ya brabo ho a ebe ma ne ma akoso wo ye sofo eno na danadi ye nya mfaso mfiri wa kwantu a wutu ye so asabe hunu anu mo wo fie na ntimi ntuo mfo na da obedi o matama nyansa bia ni ne manasi ye ni awo sabeta facha da bia mekase enyo ma no na ye mpa no kura manasi nka na obi ni mo ho kura nka so wudam wa manasi na be kase osofu panyin ni ben yoko se wan obo ni din eno nso spiritual father ne obi nim amoko ne nchem obi nim kase mo mfa ni pamra ema amoko kire opemfo ku na ni mo so yi ni ne ba oke ka we nyina abasasa na eja wo because am lot you na boka na de Japan TV sunti na Ghana fo je nsem mu odu sei wo so ye witness so obi apa opemfo bi yam eyi ne ba Ghana ntman kan wi antra blanche edu no wa wudi ni kurache obi nim so ne ka sa fabra oni ho anwode ye de kwache na na ho anwode kwache kopa yi ye de bae eti ga wo de e wo se gasa be ye bo asofo a o me ye fun pa o se ye ma be fo kura de o me sa to o me so anointing o mo ma mo di mo ati o mo etimi dua anka wo ka ho bi wo ti ase we nyina Ghana de ya chew wo nche da nye fesa Ghana mfa ho no ma ja na ne na musa o so da bi ase wo di obi to fo na ya sa de enye de o papa pa akira kwan oni pa bi a papa akira kwan o hwehwe ni so de odi boni akira ni pa wo di boni akira be ba na so be ba wo so Proverbs 11:27 Proverbs 8:27 said you somebody ne say ana boni be ba wo so ada na de otu kwan na da bia boni ne wani di akire wo de bi obi say ye na wo pe obi anim guase obi tofuma na akira ni age wo ye de yo ye kan wo na abobra wo Ghana wo kan ho bi wa bra boni de he udi akire bi ya azan bi na be wie wo say enenye nkofo dumfo bi na dumwo keka sika bom na de tu kwan a na ate Ghana esu se ba bia beda kora ho odene osu wo fi ane ye tata wo de sa azan akoda hotel kakra man nkofo mfifire mu ndi azan mu mienu nya na mutu wana mo oya small boy a wunye old man unso ya small boy the same thing and azan wunye now the same age isa like omo the same thing ana mo de namu ana won wanyi su adwene ni ye na amma mfaso ama ana godo no so a wo so wagimie no wo smart na aba mfaso ama no sese wanu ne ho atene ba bi dwene ne ho wonsu nu ho se de osi se asofo se de o bo asofo achi se de o pesa asofo ntofom no eno na aso nya nu ho na awurade sane na wonya ba bi agina na de odi nkofo ni din no mo se ye YouTube apani a wo bedie no nyame wo mpesa uni ana yo bone ado na won friend say kra den go tu kwan ndi obie no asabita fra jo hu foreign number on the phone so won fa ka fra no bi ni akojo ana me na so na no ko ben yo kwakura no ndu na no so the respect man na we dey mesra wa na ni o hwan ni o so ben yo kwakura ya ba ho ya o me ko pe opemfo ba de ne ba yi na nka na ehu so na se dey adwuma no meja yo ma hu so won so ani aba form kama ti me fro abo abaso yenye ni se ya na awurade be hu ye mobodi ye wudi ye di ni mire bi no ache efe na wo ba so de onye boni bi ada
da bia wo no mo na wo baba be ye omo sebe kojo obi nim to aso nsumu ne yemo so we ya wo wi obi nim last week nyo na de ba ayisu na kwa ze kisi sana chese wo ye no de okata ne mra to so onipa bia wo kata wo mra to so onye prom na de okana ojan onipa wo kan ojan no obehu ne mobo ye hu mobo Proverbs 28:13 o di ase o kata mra to so prom ye emma wo fie da emma mpatamu ene wo nante emma wo adwuma mu da na onipa bia sebe oka ne wo jaye no obehu ne mobo nyame hu mobo edi wa ya che uti kumasia akotran nkran okeka asofo mu ye fake ya dia to ye nim omu nyina akora dada ndi wa wie wadwuma wa kan wie na fa okotran brochi wa pebere bi abo onso mu kwa adwuma mo mpene sebe mu ya za wa andi ukodu hu wadwuma onye ndi ne so se di nkofo atem se di skabro na atenase ka brantie ni monyamfo se ya sebe o peso fudwuma ya kom ndi ukodi azafo achi na me ada ma watu kwan ewo de opebere nko abenya adwuma ye otu obuko wadwuma kama se media na no ni jona base to nkanka be so kambe u prichi o kan ye ma sabeta frache enipa ni bi ya mfom nko ahema mu boni a wadi pen sa na ye no po amanta mo se di kanfo ya tie nyina da bi ni ho po ka se na me ne radio man ye kum nipa o mpene ye po ka sa o ka se ba bia na me wo a wodumfo ye hu me mobode ma beduru ha no aka na mani yodi akiro ni ofa mu no waka se ne no ye wudi nifa no waka be ne nkofo no mu no mu di ye wuni nyansem no wa ma obi adin da ne die mu no ohwe ne die mu no ohwe o wo futuo bia no ofa kuntura se atu omo fo se baba bia mu gina no amoa mo ba we mu de ya sofu ye kuro mu de half jiminti no onya free ba bia radio wo petranding no de ni nua no ko wanya bi da no ko aso ho ye ne tan a odimi wo nim di no de wafra no waka ne basa enye etodo ba bia wugina nso board ye yiwa ye di won komo se be sha fufuro nkran ye nka wofo ana no mo ye no ho asem edu fi se tan no nkwa na ye di mo ensu kristo ni nya ono nkwa na aka ba na wote otwease no satan no owo daadafo no ono nkwa no ne wo mo amuka ho bia nka ho diso ono abebo mudi a omo bible ifo na aka bible si satan be hia ye no nyame ma hia satan ba no na bofo di ni nchen ba na nye satan kwa na nante wotu asem na satan na akora nko bo obi di nka ne ho ndo nipa bia sabi nyame frɛ wo no nya wo mo frɛ wo no wodi tu afofrofo ba na omo anu omo wom ye mo ndi wo ye sa wa ye bufu wo na ye frɛ wo wotu asem wotu dan ya asem na se wo de na wasa me hwɛ na me ye focus wo na awurade afrɛ wo ɛna wo ka kya so man se awurade afrɛ wo frɛ na wo he ɛna wo kye mu akyerɛ no enkobo obi di exactly o awurade frɛ na me wo gato ɛna nne wa be hye manimunya mati sei ewi na wo no ma ye osei control sei na nipa onim no no enu nti na mse na magya wusu jai na wo hunu sa mpa wanum bi pesa na te ampa enti wo jai na na me wo gato na me radio ma wo timi hye sa metunufu enti na me sa kire dia no we dabire me de na wasa so na wo ti asem na se wo yo sa wo nya janiu it's true so na so be jana no so ka so titinta so sa utunufu mfa no ba be se nkofo sa no wonya dey no wonya dey kai won no mre won ho ase e man panini ani tumidia ho no wonya suti siesie wo ho ma na wonsiesie wo ho ma adwuma pa biara woni obia ho nsokuro unni obi ho nsokuro wonya tutupefo menye tutupefo onyo bete no woni oduo nyina di na yi oduo nyina di nchire nipa nyina enche nipa uhia o mabrabo mu nyina da Titus chapter 3 verse 1 down Titus 3:1 down obo kokosa menkai wa no pay na yisu bampadi odi ase menni obi ahotro odi okwan na wasiso for ojo na dosu bampa kire nipa nyina we de ona aso yesofo papa da udi nkofo hotro da o kan nkofo wasem na ayem nwanwa ate se yese kam ya yesa abrofo no titwi pa ho ankomu muga na sofo da because of bias in the young of your papa. When you say, oh, we match more in a way. They are no more comment to cross his own. Yet, you catching your people children. And you look so cute. And you're very wise. They are more. Joy don't tell some as but you're gonna if you have a code, you are fake. The code, you are not omote. Definitely omote.
nti ye de ye nya ijimi kakra sabeta frache na ye nya de ma ne nya fe kakra ye nhye ye ho ani munyam kakra kame ya yese Ghana temamufo ye nim nyame asem mo ye nya komode ye ne ye nya adwuma pa bi anya no ye mum kura kura wodu otin asofo no ye de wodu ogya won se omo chekere wodu no diso bo tumamni omo ku ye de di omo atam dabai na hunu sa obelantie bi asole bo ase wo ye temamni wo di mi kurom gozo ni bi atam so nso ya brand ye temamni se ada ye atemamufo ndi eti ye power che it doesn't really happen ensi eti mu anyame de wodu ogya mo se mo chekere yemfa yemfam awurade se mo ye ne bofo a mu di ye ne ntam mo na sabe mo agimi se ya mu bebre eno de eno no eno so TV a nkoma obedi asofo mienu a omo we to money we now we are to money we gospel artist wo ko is it Christianity oh Diane omo nka ho Christianity no omo o ka ho sa de no nana di o de krom ma konfo papa no e de se o to omo nka o de ase o se tumi mienu asolitia won ho no o mahenie no omugu no edi se wo nyame sunsun pa woni ne wo nyame sunsun mo nko timi nya hu se nipa mienu ko sa na na ma hu se ada sa baako e dene che baako ana nyame afro baako mfro baako ana so mienu nyina ya mfro wo na ohu won adwene no ohu won nyina adwene wo sese won se ahenie biara ene ne hundi mpapa mo osofo bia wo no yonko sofo di mpapa mo edane amanfo ma sofo ban ne dane amanfo na kura na efie biara ne ne hudi mpapa mo efie biara na kuro bia ne hudi mpapa mo enyina na se Satan tu Satan na se Satan wo tu Satan so sa no ne ne hudi mpapa enyo no ne di mpapa na be de na ahenie na ahenie na gina dibu ko se Kristo sum gina 25 Matthew 12:25 uko se Kristo sum gina ada na wasa mo amukom ho ada na wasa mo amkeka mo ho hintasem apie mo de da na die da be na hunu kramoni imam asabe one malam abetena TV so a omo de ntokwa agina me say o malam we no ye fake you see this weekend we meet me papa bi oye imam okay papa panyini we call in Charles say man fan cha me papa no no anso de me call imam am so wo nanim odura no so obani ni o we na ye bo me di o TV oso okoto no mo mpo a ibu nkoto de oso miti no bo mpo ma ni ba ni o miti me say why say papa ye kase e me bu ni pa o hia ni nua kase no wasamete ne ho am ye hunu say woda we fo but that dini kromu ase young boy bi te say kokubofo ebe hia opambo no de that respect ne be man say papa wo di ka wo adwuma nim ti we de bompa ye kura ma me eye odi bi wo makoma mu say anya ne level ne me kura wo dwere wa on ti ase wo ti ase wo be dwere wa on ti ase asemo enye ye Christopher sane ya no bisu oyo ne di nkomo na wotena se na papa no so te ono anyini kakra ndi ase o kasa o bransa no o kasa so ono so panyini ya girem se no wo uti so mo bu omo wo respect still and ye kura ni bia wo se bre no wase na we na hira na nsa no be kura wakọ so mo nyina ye mpanyimfo ye kura ma de ni ha sa so fulu grace kaketua bi no e de so be ko so fokese na so se na de me ba no wa be ya sore na ye betu ye ni no tipopet so na ma Kristo suma ye fe eni kuma se eni Ghana obi ya ne de enye ye me de ma bene me na me ton ayi e friend say calendar wona aton kuntu obi agina ne standard jimi su se ya na mu bebre da na die be da na Kristo suma ya kono na ani ma de so wo ti Yesu timi free kuma se okọ akra na okọ Kenya mesem Yesu timi free akra na okọ takra na okọ Kenya mesem unim njeza asofo ni ho asofo wo ho na asole be bia wo nyame ni po be nya de nsa kira wo ne nchen diga asofo na ubi asole a nyente inviting gofo no obi betuma tena wona asesa wasam ntunefo da be free nipa ba ko ne word ne testimony ene be gina free ni owo mu what you asem na se enti Paul amante bo se dikanfo ayekan na dikanfo bia be preach na nkofo bi nsa kira ba po be hie mu later otimi jinkofo bi firi wojam to obi wa wote na asesa osofo nyon na be mu asakira de kin bi obepie ni obaye ni message bi obema ena betwe ne eda bi obepie ade obe invite of panyini bi aba no enso ne ya sofo ntimi invite omo obi awa adwene bi se obewura mpo de members nyina abeko yesum nyame ba ku yo yesum nyame ba ku obi ntimi fa no altar ma obi
because of we say we dey draw na ye we say we dey and that be make us say of me nchwa no adenti na wo hye wo mo a omo e de brofo e preach omo yi omo teachers e wo brofo for example look at yen papa Mensa Otabo let's look at Ajina Sari let's look at yen papa Duncan William yen papa Ransford Obey money added adenti na wo mo sebie so sebie nyado wo mutimi gina e kabom e ya sorry e mo mu nyina nkofo nyina pempem etimi ba be witness e hye etie na yen papa nom te say yen papa obinim yen papa obofo yen papa me papa prophet 1 any one more maka I can go on yen papa che dia yen papa ego prophet yen papa na kwa Isaac wo muntimi komum emum we invite no munyina nka na nko bia kom papa sorry wo Island City opambo na nka ja wo munyina ko bom na nko maye ade so mutimi yen sade no why what is it then what tragedy na adwene mu ya word brofo no sankia de toto bible ho a yeah nka me fan say o training okay na twi okay eye bone yefo sana de ba setra mu so a I don't want you to go to yeah me chirima mo tia se o de ba setra mu so a don za brofo ni nyina afro mu kurum aburo no achifo na ye frɛ aburo ni mufo tie ye wa aburo ni ma ne ho keka ye kɔ aburo na achifo bonzi ye ho akotoye to bia kɔ aburo na achi wo ba bonza aburo do no bonzi obesifie ese omo na no ya anya omo bufo ba yen ye bufo o de ba hu se o kasa so a nka ye Satan omo ye nyame nti sa akasa na nkasa usua wote bia kura sesa onza brofo kura ni bo ko school kakra wote brofo no kon of us approach ni pa kura different e want to dey different itwi na nkasa em se okura ni musuo bi a ode na masate so aso nipa o ka ne mo a na o ya ye evil na ya be ye sebe o be ye te sebe nsam kura ba betena wi ase because o gine ho a won ti ase yasemo ede na aba ede na asi hwe movie mu o Majid man o mkambrofo na be he katwa eden so bo se Majid ni don dumaro agina ho so mo ko mu di o mo atel but when you come here you will see Kodon cancer with other person o mo ko ade funny face en na me chechem no nti ye na ankasa no twi ni de be ya yensu ambrofo unya tepe na se ese sound yentimi ye nyina yentimi sua bro o dan be boa ese sound e ma adwon foforo ba utirim e ma look decent e ma start bu ni papa ni pasem wo de ohun se so ba pa na e brofo a wo mreze o katwi so study pa wo ne o ba gina na o de brofo start se o pe no na o brofo kan ko ade a wo ni se wo te wase no e kwan nwa be wo kan aburo kasa no a ye twi no a unya kan wie ya bo nse no no timi jan krache tu ya wa yi so nam ne me ye broni obi no wo kan brofo so ba pe yi su sa wa de ne ma no da ensi nya na yi so nam no kra word brofo no boss di su se o ye na yi so na bibi na ato chewo ba twi ye be he o na sia he o ma wura besi o wura ntu ye serious there kasa na kasa de bia be bia ya odi ase tinya yeso omo ne se omunyi se su ni nyina mfiri omu da bia me kasa o ye sofo o ye very powerful pastor na so obi momu mfiri awurade na obegina wota so ada na wusuo se oba na nka bibi pa bi wo wota ni mu a entimi se sana dina bro be kura mic mu di ada na de share no se weni sunsum panti na mempe se na yesu ba ye no na nkofo wo sunsum pa so mo ncha na no openiko edi se nipa no ye kase anko ade so obi ni ma ba yesofo kase na bia me fa no nya mfato no man kokko ese me nso me yesofo kase a me beja no me ye powerful na me so okura dom na me pese me type ni dom ni bia ada na me timi invite na me kase wonde wakwaji aduru ntino me pese obeso me mic man na water mani me so munyina so na water pa no momu no nhira ni bia tan ni aba ne so afrezu bi kura nyame hia so obowura ne dem ho ko onim so wade aduru bebire sei na da kro nso mo akwanya otuma je mic na prove nyame mu otabe odo akira so ma mo nyame beje wo mo no ofaso de aje wo mo ka so fo be ka jo se oni sunsumpa di we de mempe ye wo de mu ye program bo obi dia sanko fu we mu ne de ba bi o mo wo no ene ba bia me wo no ye distance ne ye no me hu za so yesu ba
you obesine so na akọ you see Mfumsuo nya abamumu sɛm ne mo ho wɔ nsɛnsɛm na adɛn na moma wɔnni mo amemmom na afei adɛn na moma wɔnni mo amemmom na adɛn na moma wɔn nsisi mo mom adɛn na moma wɔn nsisi mo mom mom na modi amim na mom na modi amim na musisie na mode yɛ anuanom ho 1 Corinthians 6:7 adɛn na ɔmo a mo sɛ ɔmo ade aduro no moma sɛ suban no ntena mo na mo a mo sɛ mo nyɛ dɔm na mo yiyi mo nyame ka kyerɛ mo sɛ odo obia yɛ ne deɛ no mom na mo yiyi mo na mo nsam wo Kristo so ba ohyia bɔnefoɔ na nadamfo no ohyia wudini na nadamfo no what asɛm na se it is a good man of God be a good altar you don't fear nipa be invite no you don't fear nipa be invite no sometimes they will insult you say hey one is why papa na dey we na one ne nam no yɛnhwɛ ne saa etwa sɛ ɔne ne nante no nso bɛyɛ papa sɛ waa but yɛsuro sɛ nipa bɛka sɛ nti ato saafoɔ no nyinaa asawra na waa wonim sɛ ɔnyɛ papa nkɔfoɔ gu ne naase ɔm de ɔmo nkɔyɛ avi no bi tade na ne nya ayɛ nkɔfa na dɔkɔ watumi akɔwɔ apirikyi na ɔmo gu ne naase no bi anya nkwadeɛ nsɛm no bi atie ɛne ntɔkwa sɛ yia manase gyaa na no asɛ pieto sas 5 na waka ne ɔpɛ so wɔka biaa na wasɔre kɔ nyansa bia mfiri nanom animdeɛ bia anase bie nano bia yɛ ɔsɛ yɛ ma afoforɔ ɛyɛ atɛnneɛ ma afoforɔ wote aseɛ woso Ghana nkiase yɛbɛdi nokorɛ paa na anya awurade abɔdeɛ no yɛto ho a ɔbaa kora nka anya bi mfi nano ama kisi ɔba no ntɛ so ayɛ nano ho nyinaa saa live on Facebook Koowaa TV GH live on YouTube Koowaa TV Sam Darko's initiative Sam Darko's TV so yes stream live second story I don't know pay me the April and Sababa to just say ababa wa your friend Nana Brown or not so was so many charger what charge it ever ready battery mommy I charge it my baby can be evangelist my part or say evangelist my part Jadioka can cry Jadioka now minu pa na uchiti on your husband your kushibi na your ukunu ko twemp na kakra ube chimi na ukunu ko twemp na obegina se me ani mi kuma twempa ma me hu wo oba na wo so wanyu mama me oni mi kun awon ma me hu enye sase me ka chom sagrada kum nipa me ka na na fa phone mama me ka chom sagrada ye wudini me ka chom sagrada kum nipa me ka na mo se me boa me ka chom sagrada o ye wudini agrada ye wudini me ka mo se me boa wo to be bejina bonten asu kunu kwase gimifo wo size wo Ghana ha aha me bisa wo maami agrada wo size e wo Ghana ha ha agrada wo size wo Ghana wasiaba 1 minute wasiaba wow to me never welcome to triple power world I wish I from never mode what size wa wo babesia utu mejina bonten muntie yeah show Bluetooth never utu mejina bonten a disgraceful husband bema wawayo one has a young 1 year but ye be fan sa ko na ne tie muntie ko yo obadi ani sani asam ye ne ya obi hevu obi wa kukuduro mon hobe I say ka bishika Mami was the head of Medusa Bao. Trinity was head of Medusa. Head of Medusa. Gospel musician Joyce. Sa akomani be ya akomano a otimi ko di twem ekwo wu One say mami we Jimmy pa.
agrada na wo ni odro krantente ana akwawo baako wokwawo mienu wokwawo miensa wokwawo nan akwawo num abaako awu wo ye ka wasem debio wo si wo ni odro krantente na wo 16 years okay yen hwa de wa na wo 16 years ana woni o de yen fa ne sa yen fa ana woni odro krantente wo obapeni boy na wabodam wi ni no eno na wo ana ne wo girl na oba girl na so we so na see so we university no yen fa ne sa nti woni odro krantente wo tu ana wo na ne akapo asan kwa wo Kevin akola tuntum no aye jimijimi woni aye fa ne se woni ne koye wo da woni odro krantente o na na ti asem no woni be ma no woni ayi okay woni ayi awutu yen fa ne sa woni wukunu no odro krantente awutu woni na wo boy no odro krantente awutu woni na wo boy no abodam no wi ni no woni na wo ba mienu fine and what to me a free aware ase obi awukun wari 24 years na tamotena ya chepa uso hu na 16 years okay eba ne sign and woni akapo e sign ko na ne ko wo ye Kevin akola tuntum akapo ba no and woni ne ko wo ye sign ko to aware so nu enu anse ho and wo sign ko ya ana usan ya otobre asan ko wa kole yo tumi di fufuo 50 cedis wo bare ya na yo tumi di fufuo 50 cedis akole di fried rice 4 pack 4 akole ya wadi dia sa ya rebi this sa tribingu ni yamo wadi die wo ba no wo ba rehana na fries ebo float no adidie nko na ya akola ni sawo minim sa wo kwala na ne yamo odro krantente awutu woni na wo boy no abodam no wi ni no woni na wo ba mienu fine Toma sebejo nan sebejo magogra Diane Benini sisa de wo nam no sa na oda okay zaboa no oni nan okay nti no se de onam na fruits na ni kuma the fruits sa na obuka no ni tina to top na wada na ade nipa dua bia no na wucha mo na adam mamo na adam fi se onyankopɔ wo fi se onyankopɔ wo yensi na twetwe ade onipa gu ade bi onipa wugu no eno na obetwa na setene Galatians 6:7 untimi na ogeda agrada na tete na Abraham no ya ne atembidiem no de wo free so ne betena kosi wiase awieye timi maniska didi mbani bibia to no na de onweze heze ano ya no mo obi be kame a watwa bona ma say yes me agrada wo ababa bia ye friend na bna na berebe odi atama na mbetu no fosa maame ya mo ye ekena ebebu abomo a ye iso mu so yawa maame ya wo se ne kre ni age na bna me ba no abozege oba wo mafra yi mu nyina mo mfra brochira ba because we think of what atama no de ne se ne awo ye na nyini na aso aba na se sabe esa tibia ma wa wadia wo so ogina sumdiem ni na na ekeka ni sama me mpesa moma duane nya duapa maduane nya duapa na aba ya abapa na aba ne soso aso abapa anasa moma duane nya duapa ana wo pa maduane nya duabone na aba nso aya eso aba aso ababone na dua bia na aba no odi hunu na ba ne edi hunu duakoro Matthew 12:33 elisa aba ne ye fu a ye hunu se duafu na siwei sa aba ne ya abapapa ye hunu se duapa na siwei ye wo kurase pes ni timisi obi afuom ukura bi si wo fuom no asa ho kofo obi fuom pe reason ni nyina ne sa wo pe no eye nsuo nye de ndi esuo tim ga pe duawe ye be hye no kwafi ye be pomagu ase ye didi atum na awu because fasio bi ani so na akokọ kulo bi kokọ mu ho na akopele die bi ko ne die ne ye pe nkuto enti ya ba na wo dua wo ni studio ho no na brown na aso atem didie because mu de mu twusu ababone tina na mese na ni die no wotie no wo fa nsem wo kan fa agrada ho ni so so ka binka wonim so ni secret on kana ntum
woni nipa na tena che de den ya secret no ni more nti wonim so nya ready so beka approve recordings ni pictures a jaika wonim so ni secret mu odu a jaika ne pa ba bi tira nyasa maame no nya me de me nka bi mawo wo ni mu odu obetima ka maame na no atuma just bring it out ni onipa ugo bia no betwa na won taso aba no wonu se ade na oye ye say na awo ama no okay biga kwesi firi we ya mia me wa fasi enoku firi we ya omo ni secret bia no o ha koma no atum ti wo firi ona se wo ye obenti na ni net mi wura ba house unim ne yakoso bia unim sama na de wo ho ene ade nyina brabonten ne ka wo ka kaniye wotwa no wo so wo sheki wa konam ne ehunu se yes wo na wo pie no uni bia kan no tum na mesre IGP so anopai otime nkam wo fase no mechia no o ma kra district quarters panifo CID bibia na ifo bi nkoche na nabna o so be ka sa grada kum nipa yeso wo boa nti ono ago wo ho pen de onim ne wo ka o me enche no Ivana baba di wan yeah the bill baba jenako e baba ni bill that's what is happening she said ye dan Ghana de o trase me adro be man nya yizo reason ne say media for no kran twema de don ba ye no obi aba hu so ye nipa boni ni okay omo police ni asem won say ko mo ye ne simple ba se de si twa mo che be si ne obi akasa de refer omo nto money da ho papa nti meso money de omo nche no abeka so maame ne yehudi ne o ka ye nyini ene de ya je adi to mo nko no mo mfa no no mo mfa ne nko maame ne nchen no won chie nipa ohun se maame na ku no on chire wudi ohun so di pe na no mtra ka chem se de maame pe metofo mo no metofo mu ni ebetimi aba se wabu obi a wan sole biem e ba ne se efre no wuo se nipa no fa nko aban wo se maame metofo bo no ene wo ntum nchim obehu ko obefa so obebari se nipa kura be yasumdie asobie hu achi obi ehun na chire ti za baba na ka de ne onim ne esi na nim penti o se maame ne yehudi ni ti mesre IGP na na brade onye dom sa munkomo ano agrada anye dom munkomo ano dawla bi kokobonim eza maame ne bone be chembo because obi abko no wetimi ka say the lesson some no so they should go and rest na brown then they go and arrest agrada na wona keke chom wo security bi amfa me piso mi akra me mfa bebre go piso mi die nyekum kalabula ye ne nkofo a wo bu wo mo no de wo ho adanse settle issue no so why worried about this me are not talking about the issue between me and no I'm talking about the suban ye kura no suban no ne enyim pa say what free he's not doing it again they say they are professional once start school for who was school mo profession be you know yes what graduate so still a book and we shall graduate into the yes this time they know polish as all the shoe code job as this you as man for found kakra e shoe krona about the code different level it is an why no hey na first na graduate did atom say first so na omo kan no do see but looking at social media right now obian story ever since America's wa fanya we no best one akwata to and them no so kasa baby because Diane say you know Diane Paul e won so oye Christian no yes so me ba okay na ni banka na wasem pisa Paul tama betra na say Damascus kwan so asa nenso obesa kire wiye no afi na ate ne ho nsem mo onipa bia wo sacha na ho nsem ba mo ubetime ya yonkurasa ya njoda ada be fa nyame na fe na ho case siba di onim be ka se nne no aye na nyame de ho etu wi a na wo he wakoma ade be gina no zampa waba ne nchen ampa di we nyame ne mane ba o hye nipa prim nipa akoma so afa no na ma be ye no your first test it is any nyina mutumi gina no zampa me be yo pe ba bi agina fe no gye ne tumi ne de ama waka ho na mu aye dunu watimako nanso nioma na nka na me mfaso de no nanso nioma na nka ya me mfaso de no Kristo nti mi bu na de hrede wa bu na de hrede Philippians 3:7 be your first na atem de your priority but Kristo nti aga den ni kwan so odi atem biom okay be na first kalabula your priority Kristo nti entra so dem register 3 million biom the same kalabula kro no a be your first na private part bi bo won to sabe
Kristo nti e was all the sabe be bata ho because the Kristo ne nam we so de nan wo kasa ansem ni dwendwen mo Kristo nti nyaminti eno anakoye ade bi ase edru maybe ana e ha adwene yes what I say because unya ya de Yakobon nti fa che no yes e ma na ha adwene e ka Kristo manifesto ho manifesto do difficult things to people later on was stand baba come back because say bia I'm sorry the man bishop yes sir then yes sir Ewurade na me yes sir oh okay na me dey different between you Satan and you so affair Ewurade what you say maze e was how no time ba okay into come Matthew chapter 5 one bana verse 9 honeka 9 10 11 one okeka Nshane muso wo ya no time o me Kristo me di atro kansa mbone to so ma woni nye na mo nsepe ba to gaza ma abunfu o gaza di na tembi osimma woni nye na mo nsepe woni jiwi ma won sepe na makatu aso wo because wo akatu akasia wo so na odeye na saa ne de ye wunu no ma na wo so ye o madwuma ibie okay eti se wo beti ase a o se ye yewa no wo feel it Travian ye mi agrada na de nipa nyina ni di machi se we de chesem wo ba bi gina mpa na afa na ne ma asesa na de ni nyina mu na abayi ano de a ene na se ne Ewurade di ja wo no wani so Ewurade ka kire Moses Ewurade ka kire na kwa Moses o sane ko Misrima Moses wo sa ko Misrima hwe na ye nwonwade a hwe na ye nwonwade a me hye wo sa ye ni nyina wo felo anim aha bibi wo ha na me de me prim na me Ewurade me ko prim felo akoma wo mo man ni saba ye wo mo man ni nko na wo wetima ko tia ne ka yes o me ye hunu se wo no aba no the sometimes Ewurade ti bi prim ye mu bi akoma se ko ye agrada no wa ye na Ewurade dia hese wo wodwo akoma na woni wodwo akoma Bishop obi dia ba obi say can't Nana Agrada be arrested enya na me kan afei de won ze nya me nko na me ka say ne e ma ye dia me so IGP I beg you do that for me the day you arrest Agrada okay I think more people will come and bring their cases even me I have 5 cases so when you arrest Agrada I will come and bring my 5 cases with evidence for you to jail the woman for me. When you give her 3 years, no one trika will inside her. Only say we are 3 years. You cry there, you are DJ. Okay. What you are saying? Matthias. What you come to the Munsa Tuna near Maso Kakra? Couldn't you know for compassing in Yaye? Near your bit of war, mine now, mine be tumpo. You prefer say about Besachra, and none near who is to obey Christo knee. All right. Because he will be by your chi mine. No komuno eni gie ne sebe ahomaso ane wodi munyina no ekoi ekodane adwensa kyerɛ ma no ti obi wa yemfa ya no yemfa verbal we bia ne nkasa lesson so heba ti panisi afutuo nsakyerɛ nipa akyerɛ nsohwe ame we bia no 2 minutes ne ne ma aduro no ukase otu ne fa bebre emom nsohwe so ba onse yes ye kyerɛ ba akopɛ no akomadima na na sombo ma no otimi esi nkete gyaye ti chesi osuro chi ti mon kyerɛ kakra mo kyerɛ kakra idi mi anyini kosuru nyina no ebeti abafo na asumdu aba ama nyina yakoye nim it is well na say oye wudini na branse ma me kum nipa yes intimesre ono nso aye adwuma pɛ mpani se bo mo kyikire firi nso ase bɛka twa aboa de nkyɛm awu a akyinye nim saa na ponkyani bedi tro se me hu fish se wa proda nsuo ne bo a enye na kyinye because sometimes we wurase kɔgye nsuo enyinu kakra asa na obɛtɛ kokɔ so iti no mo kasa de omunim ni omo kra papa bia wo bia me sada me sayam go and arrest Nana Brown and lead Nana Brown to Agrada's house and arrest Agrada. Let Nana Brown show a place that she see that Nana Agrada is killing someone, then we move forward. We do no appeal we wanyera tumunya manenye fe come na meka nka mbeka se menko woda media trometano we di one ni nyina na ti studio utu se no no ko hu no nti oto card che no na so ko hu ya I don't just say was say what the be obey you say against me because who say my year adibi you feel say because on na argument you okay bia it's right right ya chini ya onye evidence ni ma okay na fe ya jeli wonu amu nso okay mpeso meka ko bebre okay
Oh, my unit is in China. So for Lumba, you didn't so good. The German make a one day better. Yes, ne Bonnie was for a Mugon pra. After any adjuadi. We be trying as a sabbath of fragile, don't so crown from Muda. So, don't so the Wakatas African map will be a be Mudan so. Then you are saying, who control Pono no cre. The better man who is a grad, I would you when you would you unless we arrest. Nana Brown and arrest Agrada. Couple of messages here. Let me read about 2 or 3, and of course, go for a break, and then when I come back, the show will continue. Good morning, Koowaa educated show. Diane, you're blessed this morning because I see from your face laughing this morning. God should put your enemies to shame for you, radio man. You are great, rough. No competition on you. On reading the Bible. Oh, okay, beautiful. This one is from George Mami that says that you're looking very nice, Diane. Thank you. I have this one from that's a terrific official. Says thanks. This one says good morning, my nation TV from Aluta. I have this from Mama Kwa that says that Diane, I'm confused now, but the way they are preaching about powerful of God, I don't get your message, so I'll just drop it like that. If one of them says that good morning, Diane and your crew, we thank God for this year. Okay, alright. Okay, Mami ko break now. Memra, yeah, the WhatsApp line to screen so and see I have now for messages for home making camera. Now subscribe to your channel, no video be available, no. Now when you be now watch it. Stay with us, we're going for break. We will be back on Koowaa. Yo, man, this is the nation's uncle, Offa Bishop Lumba. We are sitting in our family. O man no kurasa wom. To me bomb me kwabini si anoma wo samu wo famani abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa dwumadie so. Ye nka no kura nkyere nipa. O man panyini yamfonso aka no kura kyere no. Saa na minister yamfonso ohia no kura. Na nanom ahemfo apolisifoɔ asogyafoɔ ha obi bia wo fa kura me yebɔ ne me hia no kura boa me na ye nka no kura wo man mu ofa kwaba ya ko ese we bai ofa je ho sɛn jade ya to kwabena asa bi wanya respect bia ma na ɔka afɔ kyɛ no etim beto ya konadu no nso agi the same phone say Ghana politics football awurade nsanim na da bia me ka twem se mo mu ni asɔfo na chi de ani abeko anti prophecy no wonyi no mboa ensama agent ha e wo Ghana ni social media nyina na yen so akeka bom ene yesu ye ka bi ama wo so wate make sure so be he Koowaa dwumadie eye adwada ekosi fiada na ebe ye dedede mu host dan ewo D4 ene ewo D4 O4 na yebo awemfo ba da wote se wo falumba metabo ni din no ono ene na mebe mo akọ na akotie na num asem sima pe na wo hunu se upe ba bi pa upe D4 bi de ho akobata no a ye wa D4 mu ahodo minimo ha ukore ha wo hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha obehunu ni nyina moborofo oni bie abana basa so na ene gi se mewom ne se o yare na aba na kache ha ono ama ba bi a wo beda na amoduane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne entiase so koso na wo pepe bia kompai body a e jape kurum ene e wo se woko adiji se bewom ni se bosumi bia wo ye all 91 ti bia wo hye bia wetima prepare na wa babi bosumi bia ifia da to so mienu na wo ye no 1 fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra ya frame na na ye bo a odifo awiemfo ba me wo jape kuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa media me dwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka wisia mobro wafo oli ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nya gidie se Obama na se wanka se mu problem na be dey e be sofo gidie ni mu a unso kristo nya twase obi o dey ko wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me se sia wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinyi difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba
ebe pie me so no ye ka che wa be yo hwanwan na be ju nsem me hyewura mu baabi na ade beda ahoto be dia baabi a wo beda de wo betena aduane a wo bedie wo die wo ni hwekura me so wo de beda enye chinyi bomode abra na abedu ha wo be hu nyame anim onyam ene ne kese ye me number wo hwe ma kira kwa de nyame ye 0243 356583 bra na abedu ha wo be hu nyame anim onyam ene ne kese ye amen. I am the nation's uncle of our Bishop Lumba. Home estate and broad factory. The power of Buano. A big biara assembly opens a woman fee. Now, if you my boss say, and we say yes, and part this will be fee. A home estate and broad factory. And a dead sir and ye every war. Where estate a woman says you won't come in the friend now. Yan ya dano. Ya poama baby. If you know near Daji, if you are woman on it or a control. Oh, prefer yes, we are talk. Because when you will be a near. Uba besi eye home for so a yebeboa ama estate tiapo yenim se sika pa ya yenim fifire hu asem bible so odwuma yeni bia na kadua asem emo odwuma yenim fifire me wo na woni senti no wo fa me ami ko gina ho e bia ye si da ehwe hu se ye the blog papa na esi cement akodan se ba ya wo to a unu ho da there are a lot of estate a okoto a enje ne nsu aminu ato okoto a enje na enho apurugu ade ye gina ebe se eniem ekotote amodini bom ede ma se woto a ehoni munyam hye ene hu nhia ebe ye dia nyame nhia se wo fa number de gu ase na ne home for edis awoso eye home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone wo Ghana open prota dayi prota eni echi prota eni ba bia traffic wa enu ntini efre home no efiere ye dia the product bia wo pe wa santimem ene nkura atwa ho ahia de ebetom ne aboa na ya ma wonsa akabi ne dia efe ne se ye se gina mo hene ne ye list bi bia de man asase kakraka ya mitwache oni nyina asase kakraka ni nyina eda tech ya tech kuma se tech ya tech area ya ne wo brane ma obi bo no so da form afenso what of product ni bi o amanane otimi mesi fienzi so sanse wuni obi a wogini di wudi skamba busuafo no mbodi enamfo power wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe your company no on company kasia ana hwe on workers no bia bo adwuma no wo bana ma ye order so fa me pe 20,000 of blocks ye calculate ne de ho bo ama utu ato accounts ni a show 2 weeks 1 week 1 month it depend orders ayewo ebi kura beba na otira ye na order bia ni ho a ene ne ma be 3-4 days ye betwa blog no ne de nyina agu cars mu ye de akogu plot so afi wa po bi a wo gidi di se o ma we se eguso keke na ya hu video di a kire afi won say indeed o do ho abokupa in fact se o twa blog no gusu wie mpo ne ye de ko na wo gi ye di a yetimi gina je wo dan plan ya say si fie type a wo pe di ama because ni papa ehun enna ne anu kwan ye uyo odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ibe ma ofie ni bi efensu wo fie ni bi upese nkofo me han uni ba bi de fa fabra de bo hu dawudo de ma ye de ama han e de ama na bibia akotote de ama open dan han singing room self contain dobro de dan bi a ope bi a na besi eye home estate for so ibe di wani e de wawuda ba bi pa because we are from home so we believe home brefie na bra bedi oni brefie be bossese brefie be transas brefie e be handa na wo ube ye hia the number de gu ase no okura se munti ya hanu se obi e di nsawoso obi e di ni dwuma wa ha e jama sase pa amanso na ho ye man da mpa ahomodin gum e man blog papa servicement akom usa ye ho a wayera frɛ na ye no ni nsawoso makra ba Ajin Kataba Koowaa TV. You're streaming live on Facebook, Koowaa TV GH. We're live on YouTube, Koowaa TV. Samdako's initiative, Samdako's TV. We are also streaming there. Yeah, faster than my CJ Fashions, Kumasi Amekum for my outfit today. 0268 505021 and call him now for yours, of course. Yeah, faster than my home estate and block factory.
wasase wodan bibia kwakoda no mo wono bebo saso ena odifo ana ebo a ewo jape kron passe se bi eso mobro wa yanka ekrafo nyina no mumfa omo emana kachi na obeye wono mo emwa ena no pe dia betedwa enisten na top k ena wakwa akochi eye enkrofo bi a wo mo eto nnuro na ennuro no wosusu se sanuro no wo mo ton ema nkofo ema wo mo ebodam yenkwohwe video no na eba okay yeah the baby jaro so wa modam dia na ye jaro na ko I don't know it before I'm banka o ma media for ma say no ba abakojo yen video na answer yen video no da bi ye bana bodam ni bi ada na ese mama amanfo bodam emo mu jare say duru seminar na adentia emba jate for na top k na ka say manimu ntimi mmem nkofo wo mfiri Togo na aba Benin na bi su firi Togo ebi firi Togo na aba Ghana enti netie ne say we mo omo ni Pacha te for mo hwe na top k na ka say omo duro ni enti say omo de mawa omo ba no maka cho say e pam sunsun bone na e pam na duro ni wa black ayi mu say enti oye say na no de amount na de akofansu no wadware eni won say ni site o de man was atro no ba ma so ti so jale duro ni bia say na tie enti wo no na de agu friends bucket na de jare we ya no abodam to be my number set o sa ma number set free sa number no is all free number na wa kono kwa won say yedo be ko Benin 50 million 100 million no ma do say scan say the etete no na wa free wo say bi jale de ye mi ni o say ne bra e duro no ye ba be dware ni bi ye be dware ni say papa de a ye dware no ya fa na bo mo boda ma na ye dware no ko won say papa anya bi abone nya hwe wa ja say iti Ghana for mama money na ho to bi ba no kuta dura ya chichiri no wade mu sei omo na mama yensa omo ye bienu o say dey sit omo say we koko we koko we na mo kwasi afo mo ye dey mu say Ghana for yo koko na mo koko ni so na dey we tuntum we no ma to amount 20 cedi na dey abodam omo to na 100 cedi 50 cedi 20 cedi 15 cedi 10 cedi na say abodam mama o dey aba omo ma juice yes enti say sanete enti eduro we Benin fo no na ye omo de nam no so omo de bibira wa boys omo nam no abodam omo tonton no obi an tobi o evidence wo o ja say o evidence nti na e ka sa asem wa ma obi abodam o kote wa ma oba bi so be ma abodam oba wa wo so abodam sa ko sia fo we obi so abodam wo tafo no abodam na obi a wudu say the etete no na wa frɛ wo so bi jale de ye mi ni o se ne bra eduro no ye ba be dware ni bi ye be dware ni bi say asemo bishop eje na be ma enipa bi ayewu dan ya ni ka mo me se ma na top k pia so mo me de titi akom ne ye ma na de mpa so ba yeah o do ko ni mo ti ana che ni ma no e je ne samba wo mo kura wa yes and mu na mu so ni na mu ba ni mara okay we ga ni snai ho no mu twa se ba no mu ma che o ka na o mu no kure wo mu chu yi sa na wo ken so ti bi kan yo ba bi ago se no kure na de na chu wo yi yeah ti no ya no jira no e o bo ju ma pa sa de abo e na wo se papa no ma so ko ja o mu ti bi na mu de mo ni du o ma na chi this is mo kai kura me de mu ko mu yi die so mu di ya na mu so di because that so for any two of my energy bibi be wura kuru na de kwase ba sa what me ehunu maka say I dey we ni di ya ni sa eba sa kura me mo a o tu ko mo ji say kura mama mo tu ko mu ni ye di na mo mo awrade mpa ye makuru no na kuro ni ye die mu na mo nso mu be di it is a timamu fu with scar and ye kwa so da ma ye to ofen na wo ye osofo adoye was mo mpa ye makuru no akuru ni ye die mu na mo be di ye ye ni adwuma wo se manase mo ye asasofo ye ni adwuma wo so bi ni mo ye asasofo no mo jan tokwapo no da bia mu di mo ma mo ni di o man da chi mo ti ma che ni ye be si na ye si da ache sa ni nam so sa
Sa. Kuro ti mo fa ne ntoma pefra. Efra. Na resa na nanu ma bo na eye. Timi hunu oye na ba be chenka de obede hu mo to muro na che. Ode be ba wo de office sunsun bi di wachi. Nti kwa kuto bi adwale 20 slip na de akoto yade ama ho. Make won ha ba yo e keka boma. Ode kani pe wo so oboda. To make ka bom no mo de aye samana. Nti nya dwale yi ana sa adam na tie sim so. Ba sa be frɛ number no aka je se wo fia ho mo na me ka ye no. Omo na eye wo sa nti kire wo ba. Ye boa wo. Ugodu yo se de ugo bi ne ye panyini bi ho. Obema no nyina afuru so na afi wo ato. Ba ju 50 million. Na afi omo de nya adwuma kasi do bro 20 cedi. Wo de ba ba ji adwuma kasi. Na beni wo kura so se ugodu ho yi. Omo ya mo aba no mdo se koyom sika duro kura uni. Ye no so timi ko ma bi so nko a wo koye na wo ku fie fo. Ye besere se nipa nsusu nyini pi setla ni fie fo ye no ne sa adia no. Yesa niema titi se ya ni be hia wa abrabom. Asia bi be yusi na dwene. No de abada daw se beta frache. Na afe no wa ji wa tension free ba bia. Na nka wo kokode ne de ko no. Wada ne wani afi ho. Ese nka ayo adwuma ka mo. Uni se wo to samana ma wo boni asan afi wachi. Obu wanso akoboda. The time be spend o. E we hia mo biem kure. Ko busa 50 million no we nye. We ti man fo ankwe. Wo do konso kra ne de adfofo ko ye won so e. Ni nyina wo implication. Muti America tro mu nyina ne se omumu mo ni mra ho so ye nya edu to sope ye te Edu bia na ye to ya ma ya haban no ni firi ni kurom no be tre so ka we ni we bo ma sabe e be se ye ba se ye hunu sa de ba bo na tom ke no pa agudie o ka ni se no nyare akora ni bi ye se na mo ho no ma chi ni ya ka me am she ni chi donc ko be twa ni se ya bo on fa he nya no ono ne de enso wa ya bi o de no kura na be tre bi sa na o te Ananka me wo wa me agenda ma me na case sa me se no ka me am hye ni nsuo ma me yi ni top na me twagu ni tiri so abesi ni na se me be se do na wo ano me pe eti ye dey trial yeah ano de anya bone kwa so police ntia o fedifo a sa wo tia oni pa wo ye o fedifo a tete kwa e man tete kwa nyina hunu nyansa nipa no wose wo ton aduro watan fedifo di Ghana fo ho few wo de yadam di agro wo de yedi papa yi di agro entini ye tia no ba se wo dwade bi no so abodam bi na yesu ye mfa ne nkobeni yesu ye de na koye hyenan wa ne asane ade age 50 million ni bi okoni kuro ma wo de yesu ade ama afofro top ke misran so ni so ma ko ni nyare a o ma ni nyare wo na de o za no te onye o be sere sa What are some nasi? For some journey be money in Bama Gum and sounding Sony be a young come. We shall grows. If you have a fun motor, the crass on us, some son, the very petty, I do no more. And come to be us some in battery. Much can you know good so. Mamma not as a matter of the young would you know damn Maya? He is good to go. Not feeling I have to be near you. Home you'll be ambassador in a year. Na abua honhom de obi acha opam unim ne honhom no be afiri ba unim fia dua de ayedua ma no na na abepam ama no unim abusu ofuru unim ton a wobo unim ne anton ne kire na na akopam honhom ama no obi fia honhom di nachi eni nachi se beku no emonita ne nante sebe ya obi foforo timi kofiri kwa mu bi entimi ma metro nche no abusu bia wa de awrade de ja omo so obusu akrabo ani amra ana sabi ni petrifa oso What you say? Obi kura kwa do bi no. Ade anam fo be de ha be ba no so no matam na tu. It is always as spirit reading achi. Na say opam ne say wo dia. Tu pam no kodi wan achi. Sa. Bare no mo kura na te sa ade kura mo ya fo sa na u show ma so bra bedafo. Oba. E ba jo me to duro o papa eduro papa onu mu abrabo odi gina won no se dori ye papa hu medi na chicha won a cha wo di ye o peso opam ni o ha ne nantire odi gina ho na papa no ka se ne tibia nantire akono wa obi anya o nantire de ma ba ku bi miti baby na me na mfo mi nu bi ye didia e bi na te ayon komo na ba kwa ba bi gina ho na wa wo hwe ne gon na ye hye no be ma ene ne puma ikura no na waba mimi wadu ti se de o ko so kaya na mesre ye ne waba o so waduro me hwewa enkofo wo mu pe se wo mo ha na
We are papa and nipa the position. As I was tired, yes, oh, per se, a nipa town, and I miss him moment timing. Hey, sister, oh, son, I overcome, and I miss it moment timing. The radio, I hear me into moment timing. Hey, son, I would say, oh, Jit, not yet, what mammy 20 cities spare. Say, okay, I still okay, let me say, I bet some pack. What try, mommy? What's with your woman 20, 15 out there for brand, I mean, for Jerome. 20, no, if you are not what so, I bet you I'm Sababa. Messemen pay, my main crofona, or Moyam, or Monyami. Yami was Shrami. If any some comes a man, Yami was Shrami. And Timomoso or Monyami, and Yashi, what it? Now, Miss Yava, quite a country, I appoint to power. Who permitted some of them a drew of years? One panasa. No, I bear me. Oh, papa, because I'm some passing as young, so I damn a Yohano. Who here drew Cham, would you know who here drew? Oh, yes, I someone did you know? Oh, and I'm a duffel. Without father who put me. Mr. Who here drew Joya the Cham. Simple. And Bao. And you brought Bram and I'm come on, make one year, make one young man. I feel a mom to get your master, sir. And nobody. Most of them are not the numbers. I can't see the one I just saw 15. I mean, I said, yes, so me shedding Nancy, now me shedding Papa. I don't feel dream better life and quiet. So you're hidden agenda, bitter, Joseph. Yeah. First, someone who will never be the yes, sir. Okay, more than go and kiss you are more the quiet. Wow. We will let you up in the moment, you know, and yes, it's the idea. Obit me, you've been one or Quenya, I am percent. Was on 9 not I own. Sudden the apartment pay. We will send for cry and now. We never promote, never be a maternal. I'm from Nancy for a Hoya Media. Dana and found who knew who need German. One by no more had him, no other court. Was on the acquiring here. Now, dear Bressa, not dear Bressa, Bianca, when each other walk on, we be more than 1 city panel. Not divert to dream in our. It's no more. No, I was the one your channel. I saw no idea to so the I am will be able to within it. Tourism was a tourism. They said they are saying, but I was saying, not okay. Munarano. What person support the Jolly Funny? What you kiss some number, she not anymore. Well, yes, I channel. What damn dear? Yes, I channel money them. Nagana and the moody 3 weeks. I don't kind of mark money bill. That's the problem that I have. I know I'm in so, but yeah, maybe some of the camera dinner chimo. Nagana phone or such. Because walk police station, Bayana, your chicha, your chicha, maybe Michelle stay. Yea, Megalo. When you say Coto now, I want to sell me for the Bicocha. I don't know. Coto, I don't know. First, no one. I don't know. No one I have to do. Not done a quantity in Japan, Preno, Bren, what done a GD. A cremate. You would look at your Cremano Musa, but I was so good. And the Gassiavada will be appointed. Oh, a boy, yeah, Gina, and the Yamchin or Dana Boton. Jimmy Cap, Papa. Someone himself, Jar, the Corato, Giano, a young, no major, no to the Brica. I want for Boton was his granny Shimos. Oh! From the good boys, I ever know. I young in the grandson, I have to. What in Sabbath Mako? What you say? You best throw yeah, no, that kind of channel. So, my main idea, so my main idea, my crown or yard, my main father or kitchen home row, Baba. Namina, the country force with my son, don't you? Ah, you got a camera come support to almost all my diamond. One say yes, we are the Koowaa and star more yard, but you know, very bad. Very bad. Okay. Young Shaw, we are in Roton. Yama have been away in pictures. You say, we are no fire to pursue our team, maybe, who present to 3 hours. Awadia, Wakot the Anciano. Now Yamayo, and they are joining in our Diane. We have to come on, drink for chip. There's some Michelle do this one, who goes to our book, crank up, Ibako. Why you pinching? I don't know first thing. Now the goes. Oh, I try cancer. I'm one bent father. I'm one million. I'm a may or say, yeah, you see, or see, I know, and I said, you may be I didn't be a baby, I didn't.
ade bi a me ye no ye bi wo ba ifo so ya mamreba so ya mamreba bia no onim ne atia ye nyini kura sila ne ma me wo so ye na wo bi ai show tu ye no wa yo na sila de na be gina o se check akra wo so ho kwabra uhiri ba kuru mi no bo za to sen ane your last story and the brother of Jawa because of me now. And the last story, bro, not the other two, and say evangelist mama pa the then and I grada eguso e kasa. Now they okay, you know, and say or here despite media any Dixon the TV station, woman you know e ho and ma just blessing our day a pasa. I didn't know my make a say video. Naima. Stay with us on Koowaa. Because I grow na yedi o social media no so no. Enya grow yen kwala agro. Say yen mu be ladies of the social media yen ya toton sase. Asisi abro san o social media so when we come out to talk wa momo tenants fu ni bi ni mo ya mo kama no ntum. Also wo Joyce Blessing wo ye tenants uba social media no so no wo namu nyina e wo so na nkokomu nya ntintim wo social media no so. Also, why am a dying crank ya de rent to your 2 a free, your 2 a free dining. Your 2 a free dining, Joyce. Your 2. Now, all landlord of 4 casa, all tenants will be cuddy. You won't see your 2 a free social media. So, sister, I've grown old Bemwa, I have beside. Oh, Bagrunuma, I have beside. We are the dons. I say, love your mama. God bless you. We are the dogs. Now, why no so bet me catch them and say me Joyce Blessing some can. Why no? Why no so no bet me catch them and mama parts. Some men catch Joyce Blessing some. Who is Joyce Blessing? Me na me pa me decide this men can. But me adia me chiri a challenge. Say bi mu be kwat snacks radio se na ye masa me de mu jimi adia me de be san be hwimu no. E be chen de edi kan no. Wo de mu nya steady na mu nya jimi no. Atma say mun kama nuntum na ne asi no entwam no onya abai wani nya ni peace of mind na mu jimie na mu kotena tsam radio so a mu see ofu a mu bia radio station na jimi nti mu bia mu ye radio adwuma so mu bia jimi nti mu kotena so ankwase asam nko ana mu keka jimi sam nko ana mu jimi wasiafo wan na anim say ye radio station for na good just bless ya wale wan na anim say a radio station IGD or Ghana and a Tom Joyce Blessing in Kuno. I got now radio station ho a gua waliano a yini botomu sika. Area so body bear matse. Now omunya misunderstanding na somebody babeda when you want. Ube come bear manepel or bano. Ube come biano bano super nikuno. Mo Jimmy and Munimu Yansa. Now mamma sikadi wenimu kind of Munimu Yansa ne Jimmy enti. Div join in a PM radio station on a moi radio station mean boom no boom boss on impo. Also na sami be di mo boss on atem because mo Jimmy. Also mo Jimmy to me obi a we Jimmy sa na me this time no so me hunu so we Jimmy sa me ma attention yo because nya me ne Jimmy for na goro. So me be kire wunyansa na me hu se ma kire wunyansa but wo de Jimmy na wo wa me waste me and my energy on you. Yeni kroma say ana bra na div joy ne yere Joyce Blessing awale ani ba begu yenya akwa brane e de Joyce Blessing eni ni kunu ekotena o radio station be ma ne mpesa wale ani begu nti no be ma ne hye na kan say me yere de meka muntie nyansa sem no be ma ne hye da kan say me yere de meka sane be ya anya bia mpo no so ba na anya sika na amani kunu na anya say divorce no antimi amaso yenya showing you for a radio penny for a codia wo bebo mind jijin crofo yire no mo akoshifo akwasampa fo wo mo bayiye ni wo mo nyuro mo tutu nti agin crofo yire no mo na mo pe wo mo yenya kwabrane ebeyi onu ani botom sika say a radio station IGD or Ghana and a Tom Joyce Blessing in Kuno. I got now radio station ho a gua waliano. I know the Vim is there, but quickly, let me read the messages way na Koowaa. Good morning, Koowaa all the way. Thank you so much. Next time I add your name,
Good morning to you all. I'm David KJC from Kumasi Abrepo Junction, Adwatom. I love you all. Keep the fire burning. Thank you so very much. Just want to say that good morning. Good morning to you. Next time I your name. This is a good morning. Please, I'm Kwame in cancer from Ablikoma Oduman. Please, let's pray for Ofa to become a president in Ghana because he is a very good and wise man. These are the people we need them in Ghana here. Thank you. Osane kwa monto man mo anko foka bi na tim man ntan baby enwe no ho nti na me say man enwe no na pa ba onwe no ho pa osoromo. Hello, I'm Wak from Enche Western North. Diane, how are you doing today? Offer, you are the best among the others. Keep it up. Thank you. Okay, quickly. Okay, so Offer, the evangelist my part at the bit again. Diane, I make a journey to visit Mr. Reno. On Shadow Ning answer Bitrisa. Get to have no when you're more from it will be a boon to okay. No fancy in view. Because what the two Nagana was at in Adina Grande Grand or Beverly, San to Messi. Pamo pretty for and to copy friend. So when you're permanent pen to go friend, Nakasakasan and sofa to Nakasakasan and sofa as to a big chat. Ubi you pretty for a permanent. What do you say? When you're permanent Kasakasan and to quiet a two trap. The mammy actually back up permanent system anymore. That's in the upper. Now obi a business say the fact to say or the a just blessing a nude a better one say video better one and yet right to say was say IGP a channel because a man for say obi a leaky obi video no ye classified to be a crime until was saying come at me video no the better one so no saying IGP once any video no ncheda nye hu bia okay so you naked bia na ya no mkrom to mention because I'm not going to and no the open na machina me kra men dia okay you know kra na me ka chema me say okay bo won komodia apa life on ne twem na computer man be ka o me ka ho asem o ka na bodia sem mu na o wi wi anu agede ko kra ne be yi anu ache sa case ni na eta ne shi hu meje ku hu fi obi dia o ye de ono na gu ne hu fi wu nya he wo so di wo dia na ne se wo wale ukun ade di wu nya pa life bo ma mo fili Martin do ka na to patrol mu za pai and they said you was 3 minutes go to say no the drone is not so bad you know come out and talk about it na Ghana for no crazy and drone your chatos I no grade on so one case sa no ti o ka sam na ya no kra o meso so da on peso be ko so ogu na ni ma sa no ti say bia na so so say bia on fele so ni ya no kra on so na nka we dey fa ho bai nka yi dey wa so mtwan bai afi e fa ho bai o ja no pe program bia na nani we dem obi obeba be kan obo so ni no ho evidence we dey mra obe ja we no about so ba wo hu so kra bi o so biem no baba chim wo TV so akika nse mu no bi obeka cha wie kan se o dey men to me bo na ne o sa wo kro dey ba so be bo recording na che ni on so meka se so sa man awo dey no on so meka se bi onya hunu se no kra ni kura wa on ha ne hu biem oba ha no won ko pen trouble for officer no dey onya ho ade no baba be ka ba we na won to aso biem on so say ade o chi challenge to hunu ade pe ade ni guase be bre na no wa put stop ni onu mo mo ho den wo ho no dey awura de 300 years o je mu da na pa life otuma yo ampa de na duna sa aton ni bia enti na ne nya yo nkofo a otimi twa so da otimi za da oda no kukuma wo bo one side was because na nse ne kuru ba fi onyu mo beto bu asie to bu atitimi eso tum se ntwe ne de ope dia boy boom kotoje won na number akuso ogina sa capital ni okoko one side sa pateje kan ko china meto aso da na oh bishop say ne oni obi adam for no to na de no betimi aso with me it doesn't the same computer say won ne da so ya na dam for na ya na dam computer na ba be kan nto me ya no anu hia cha joyce die won sisi say no super say bi ogu ma mi hu finti na okasa enti bi na be ya no o mre wo yegu hu fi kwa ope na yete kakasa fi bi cha na chana so be si do abesi wo enti obi akakasie sei obi okunu fi wo nsa na so panyini bi aba se okura na asa ne yonko so fu bi twem funa abra okunu kwa wo onye dangerous na e drone sei e na na abra o slow computer man onim so wo secret mode no
on so na yasem eno na so na mu nyina ma akolipo pe sɛ computer mic kan yɛ no kore no nti ma so dia ɛne mu nyina no ma akolipo pe mu nyina mo tena mu kunu no mo ɛfo machi da evangelist awadwaman this ono so yɛ numtuni no wadwaman a the same thing we say was a program bi on na invite no we are mo what are you talking about? Oh nanya sa na tie yes mo money for yi a what to be them. Oh bishop what you say Shamo yonko na me tro suban and a statement it won't say nyame adwuma nim no ma ho de yese ya mo ka mo kadi kwa so se unia no ka afofo no afra no yes na me krade na me yi because I need to go to no ni na chi utim ko bo bi na wa fall we say twa nwan kama me so sa na mtio na nyame afel sebe ya ye mre na nko bo hu ye ntwom no be ka no ne anya asole ye bi eskaba me odi be oh that's impossible. It can't happen. It can't happen. And I can't have your judgment. So I can't have ya. When you judgment, the yes, Abrabona Yabono, or be at me from the Rabiamikas or the Pana from Nature and Nimkakra. What's son and Sab Pajanam Common? Video ban, I hope you. So, Tom Poviasia, Mamma Waninja, or what? And more common near you. Now, Radio, Nanyan and Isobone, no one near before now, what they call dry so now, so 24/7. The Gideon was everyone's evangelist. Have a trano at my hey. Was your cousin a biography more? When in Kakurimu. Also, while 24 years, the Tifu age is a wedding fiesta. The Tamban and component. It's her past. It's her past. There have been a pass via your story. Dear Kaya, one wants some year. When we started, but it looks like, you know, this one day. Now, we're not pass. Why are not on an apron? Okay. Huh? Pass the idea to pass net. Yeah, I know. Yes. So that's so refer me. I can even refer you 20 years story. Who are look 24 years one abekai. People age. Sagrada Sam and what he say. It's prevent and convoy worry. I'm try Wama Diana ya come home kakra. We see that was so to more somehow. But the agenda cover so to my son in the jay. That's only the man is so much bringing on. None any pace captain one idea, but 2 PGs cover her, ma'am, and you know. Did not be a beer to chum. Comes a gun at the end of prayer behind the series. Kagrada may be a channel. Come on and him go so kruma. What are you talking about? DNA behind the series. Oh, to send the money be bringing in Indiana. DNA behind the series. Oh, far. Maybe I'm lying in that. The call. I can't tell that. You see, I am controlling the show. Yes, I'm begging you so I will not greet. So let me use my. So I have 10 minutes. Let me give to Can you see? It looks like you are so interested. Mommy, I got it. The was saying if I am on your yeah. Yen you to be a somebody. Who kept to the woman of Quantra Kakra, what you name Kakra. Next day, Ban was son and South and Adia General, no one said no time. But I will chim with Nippon one and I was asked. The downfall now. Yes, I for you. Oh, yeah, Bunsam. Yeah. Ukraine, once a mile, can be at the check. Who wouldn't need to sound? You once a meal, you can be. So give me a call. All you know, so be more better to the senior. Who soon him say, get so one for so my gun, a child will be. Oh, what are you talking about? Now, to him. The banner for so far about Granada. Who more dress in Yumda? Jagrada, dear, now is your funeral. And I have a part and why I send you know you was Hello, good morning. Oh, Bishop. Or they would not want to say. Nice one. Can I eat you? Hey, Nana Brown, who is the company? Who is the company? And the one is one Nana Brown. Number Nana Brown. And who do who is on the train? And then I gave you Nana Brown and one barbecue. Okay. And the other bride is to say, oh, my never know my home here. So they had to come about 1 mile, about 1 mile, about 1 mile. I don't go over here. And the people don't give us a gift for here.
Yes, let's say, oh, me and what you about one. Yeah, what is it about? Oh, who are you going to put your all energy? Yeah, what I'm saying about really poor, or they open or get as well as they did. Okay. One day. Okay. We go, we go, and I'm all free. Then we go, we go, and I'm all free. Yeah. Not police, what you want for me and Ghana and any state. Okay. Yeah, that's it, for calling us. I have 10 minutes to go. Hello, good morning. My patrol, would you baby our frame me free? Mohammed, ain't you? Yeah, that's it. Oh, Mohammed. I don't know. Hey, offer. Wapi. Offer, now I want to say. Yeah, you too. I say. Sir? Oh, there, Yanko. Yanko. Offer, Yanko, na time, Nico. Kiri here. Sir. I've heard I say hello, good morning. Hi, good morning. Hello, good morning. Hello. But I'm for matching. That's what my into. Hello. If I try one, don't call it you. Hello, good morning, madam. Good morning, sir. Let's hear you. Hello. Good morning. Nyanko Padumo, Uncle Gariba, may intiwa. Medasi. Yonko. Amen, Yonko. Oh. Hello, good morning. Middle. Oh, what to say? Me catch up papa me hoye now so eh. Me pass you. Oh, my Joso.
Yeah. Safo, yeah, that's CP say I don't pay your free. Hello, good morning. Order body chairman I inquire. Pacha Moanonko. Me pacha ma wanon comment here on TV no so nya say be we so why. Kasa yente we order. Yati yabechirama wati. Hi darling, good morning. Okay, me ba choka from my intio. Obeshe obi atinada. So pathetic, like, you know. Hey, I just let me for last caller. Okay. Hello, good morning. Nyamna do mo uncle share na don no kwen. Oh. Okay. My dear. Onzure. Ajip nzure kra. Tete. Olani enjichi no so inu a yo banwu ya. Yo. Me da was pale nyami ya me. Yo. Me fa call bi me de me offer if me krom offer de okay nyina ne sa agipu so ma me agrada na nti ma me agrada nti sebie so sebie ya do ontimi nchena na aden na me ka chense sebie so sebie bi wona se wo so chine mpa wo he ne kaka brene so a ti wo kama kuma so ye mo atima se sa pepepe nations ye ko rari nyankopon onchiranze manfo no na ma ya me se ma chekasa se me camp se woti so woti it's very simple sir. Amen. Oh, my papa, my super papa. Yeah. Oh, Brako Kuya Chiao, Erade, Unsho P, no, look, man, do too. Okay. Mammy, a child. Ready a call. Okay. Yeah. I'm sorry for your quiet fast PC. I may have worked for D4 and I have and I have a home estate and block factory for supporting us. My director, you also
Sanso and executive producer for the show, Eura Subdarkos. Oma ni nua famous and a bomachidom MCR. And then Mata de Shemi if you CJ Fashions, Kumasia Mekom. So call him on 0268 505021. Yakramo, you're watching on.